twongeye kugaruka ku kibuga cy'imirwano aho urugamba noneho rwahinduye isura. Ni mu gihe Uburusiya bumaze kumvikana ko bugiye kohereza ingabo zabwo mu gihugu cya Nicaragua giherereye ku mugabane wa Amerika, aho cyegereye hafi neza rwose Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida wa Nicaragua Daniel Ortega yatanze uburenganzira ku ngabo z'Uburusiya ko zishobora kohereza ubwato n'indege mu gihugu cye ku mpamvu z'imyitozo, iyubahirizwa ry'amategeko n'ubutabazi bwihuse mu gihe bibaye ngombwa. Iteka ryagiye hanze rivuga ko Ortega yemereye ingabo z'Uburusiya kwinjira mu gihugu cye zikaba zagira uruhare mu bikorwa bigamijwe iyubahirizwa ry'amategeko n'ubutabazi mu gihe habaye ibiza. Yavuze kandi ko izo ngabo zizagira n'uruhare mu gusangiza ubunararibonye iz'igihugu cye. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burusiya Maria Zakharova yavuze ko iyo mikoranire igamije gushimangira ubufatanye mu ngeri zitandukanye. Ni itegeko yavuze ko riha uburenganzira n'ibindi bihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Mexique kuba byajya muri Nicaragua. Ingabo z'Uburusiya zizaba zemerewe gukorera uburinzi inkengero za Nicaragua, igihugu cyo muri Amerika y'Amajyaruguru. Ku rundi ruhande, ibyo Nicaragua yakoze bishobora kutagwa neza Amerika, cyane ko ibihugu by'inshuti na Amerika byahise bibyamaganira kure. Perezida wa Costa Rica Rodrigo Chavez yavuze ko abangamiwe cyane n'umuturanyi we wemeye gutumira Abarusiya muri aka gace bakagenda bitwaje n'intwaro zabo. Ati nta gisirikare dufite muri Costa Rica kuva mu 1949. Rero ibaze uko tumerewe, impungenge zacu zifite ishingiro. Ortega ashinjwa gushaka guhungabanya umutekano wa Amerika yo hagati, ari nayo mpamvu ibihugu by'ibituranyi byatangiye gutabaza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru Mashya TV, kanda handitse subscribe niba utarabikora, uraduteye inkunga yo kujya tukugezaho amakuru mashya buri gihe.